dili te? 65. 65. Yung pizza? Ang small, upsell pizza, Ano pang ganun na? 65 lang. 65 yapon. So, unsa yung flavors available sa pizza? Naay Hawaiian, pepperoni, vegetarian. Ako rin ay si Narlie, ang owner sa Narkie's Pizza. Anyway, salamat na ikang ma'am, Margrette, nga naami chance kay kami dito diri sa Lawis. For the meantime, naarami diri kay dili ko for now dili pa ako maka-afford for bigger expenses like mag-rent og dako nga mga commercial. So naa kami diri sa Lawis for now. Every weekend, mostly every weekend, naatanan ang among mga favorite food. Like lasagna, spaghetti, baked spaghetti. Yes, this way I forget that. And then, of course, the number one, our best seller is shawarma. And then, solo pizza, only affordable prices. Only 65. You can choose the flavor like pepperoni, Hawaiian, vegetarian, or you can choose whatever you want to put in the toppings. Delivery along Argao, free lang me. Then out of Argao, charge me of 20 pesos. O layo pa jud, pwede na nato sabutan. So, what time gani ka mudawat mag-order te? Mag-open me 11, maghinay-hinay na diri ang akong assistant nga duha, akong anak, ug ang ayang asawa. Naaintoy duha ka bata. And then ako move forward ako diri about 2 to 3 o'clock kay mag-busy na gyud mi. Like now, naa si ma'am. Thank you so much. Sige, so, namoy Facebook page? Yeah, visit our Narkie's page, Narkie's Pizza and Other Delights. Visit lang kay naara dito ang among mga promo. Sometimes nami promo. Actually, naasad mi promo day karong Father's Day. Hello, Father's Day. Sa Father's Day, pwede ko maka-buy 2 plus 1. Sa any product? Pizza lang, ma'am. Pizza. Okay, Pizza. Buy 2 12-inch pizza plus free 1 pizza. Sige.